Sanibonani guys. Ivoice yami ayisi right. Yathi inendo lengangiphathi kahle. Inendo lengangiphathi kahle guys. Yathi ukuthi before ucela lisito tuke bantu. Uqale ucela lisito kulalo close nabo. Ubayicela lisito cause usuke se udiplan. Cela lisito kulalo close nabo but bantu lo close nabo nefamily angisho ukuthi yonke ifamily lekhona emhlabeni ayisitani but usually ifamily ayisitani. Mina bengeke ngiposte la social media ngibe khona labangisitile but nje into lengivisa abhlungu kakhulu ngilamagama laphuma tuke ifamily yami angivisa abhlungu kakhulu. Mina ngumuntu lo sitanako angisuye vele lo muntu ukuthi nangabe ngenda vele sengithinga something in return tuke bantu. Ngingilo muntu lo sitanako but kubhlungu sometimes kokuthi uqele lisito emndenini wakho ungalithola lisito. Sengalesikhathi sewuphumelele sewunemali yakho sona everything yakho sona business akho cause uNkulunkulu simo uyasenda ukuthi sibenzima sekuthi ngalesikhathi uNkulunkulu sekazivula wena ungasabanaka uyosita lale bebakusita unake lale bebakunaka sekuthiwa ya Fortunate unenhlitiyo lembi but I needed them the most. Ngibadzinga kakhulu empilweni yami ngibadzinga. Yathi lokunye akudzingi nje ukuthi umuntu aze akunike imali but lokuthi umthole nangabe umdzinga nikhulume akutshele ukuthi kutolunga ukhulu lokho. Nalomnye sesi angimathi bathi nolwazi I think nolwazi uthi waselikazi. Yathi lo sesi lo uyangichecka shem uyangichecka angichecka athi right namuhla udiva njani right mara ngithi mina mhlazana ngitoba na something mhlazana ngitoba na something utawubona ngithi mina mhlazana ngitoba na something even nalesikhathi ngizoze ngithenga ipholo ngaba nema inbox lamaningi kakhulu. Labanye bangibude bathi ubuyanini enkomazi. So bantu bakufuna ngalesikhathi kumnanzi. Bantu bakuthanda ngalesikhathi kumnanzi. Ngalesikhathi kunzima bayabaleka. Ngithi mina babaleke bonke ngalesikhathi kunzima kubede nalala athi hayi kutawulunga sesi kubede nalala obamba ifoni athi ngide mara nginala magama ukuthi bonke ukuthi ba right mara abantu labangakwati ngithi mina abantu labangakwati umuntu akusida ngakwati akuside angakwati akuside lala bakwatiko bayachecka bava bachecka bathi khamba njani bava bayochecka ukuthi khamba njani bayachecka batokhona kuhleka bayajabulisa abantu ngesimo semuntu semhlabeni la iyasho ingoma ukuthi impilo engathi vili kajika semhlabeni la. That's why if una something ungadi proud ngayo kuNkulunkulu angayithatha noma kunini. Semhlabeni la siyadzingana la so nase wena sonako sebe uthini uyaqhoma so uyaqhoma nyana
noma yena sewuyasebenza so uyaqhoma yena noma yena sona lokhu sebayaqala ke sebafuna kuloya kanaye awuqhomi wena uhambe wosita labantu bebakusita unganalutho labantu labakuthanza unganalutho hayi lalabo yokuthanza ngenxa yokuthi wena una something lale bayokuthanza unganalutho lala ba there for you balive elipheni lakho although bangeke bakuside uyathi kusikhona lomnye umuntu eve ebhlungu ukuthi wena uva bhlungu but kude imali la ngakusita ngayo but ngalokuthi athi akufonele athi kutawulunga ungalahli ithemba utawulunga hayi la bekuhlekisa baningi bayahlekisa ene kude simo lesingandluli asikho simo lesingandluli asikho mara uNkulunkulu always uhlala abeke labo bantu labo labantu ba ihelper labo bantu labo labatakusita empilweni mina nje ukude nje umuntu la ngathi yena umndeni wami la ngaphamisa sandla athi hayi mina ngile ngamsida lomnye umuntu enena akakusita ukusita lokuthi hayi ngiyacheka asekanemali phela nami angeke angiside akakusidi lokuqhamuka deep inside your heart umuntu akakusidi ngalokhu selhlitweni yakho mina vele that's why angiphumelele uNkulunkulu akangiphumelelise ngifuna ukuthi nangikhuluma ngalo uNkulunkulu ngithi senginitshela ukuthi ngibuyaphi nyala ngengikhulume nyala angengikhulumi nyala because angisengaphumeleli mhlazana ngiphumelelile ngifuna ukukhuluma ngento leto phatheka ngithi nangisho ngithi uNkulunkulu ngisuse la uNkulunkulu wangibeka la uNkulunkulu wangibeka la bantu bangakhuluma into different things bantu bangakhuluma la batakukhuluma mara mine I'm coming from far ngibuya ekutheni mina ngempilo ene sekusele kancane maye sekusele kancane shem yothi nakuthi ba kuphuma iref sekuthiwani uyaqhoma hayi vele ngiyoba ngiqhoma ngiyoqhoma vele angithi vele bengiyi-1 ebumatimeni ngasitwa abantu le bengingabati even nanyalo uNkulunkulu make a way uNkulunkulu utayenda indlela I'm telling you God will make a plan mina irent ngiyoyibhadala mina uNkulunkulu utayenda indlela uNkulunkulu utabavusa bantu lengabathi njengoba nanyalo soqalile ngalomnye make lengamati lalomnye make longamati mSamaria lolungile kusemhlabeni la sonke siyadzingana ungahlekisi ngesimo semuntu hlaba uyajika so that's why mthandazo wami each and every day ukuthi Nkosi nasengiphumelele angibadi bantu nasengiphumelele ngibadi bantu ngiphile nebantu ngibe umuntu ngibe down on earth ngibe phasi ngibe nginemali yami but ngibe humble ngiphile nebantu kuze tinsuku tamitanzi emhlabeni so mina guys ngiyasho namuhla bantu labakusitako akusimndeni wakho bantu labakuthandzako akusibo basemndenini wakho bantu labakuthandzako bantu longabati bantu labakufisela lokuhle bantu labangakwati bakuside. Hello Mzansi, welcome to Mgosa Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. Guys, things are really
not looking good for Tishela lebesmati kakhulu lapha ku-TikTok lobitwa nga-Courtney Fortunate, who was always flexing with her polo. Asho ukuthi yena unepolo, yena kanamali yokwenda tini unemali yepolo. Like abantu abaningi bamfolosha for i-content yakhe yokukhombisa ipolo yakhe ebantwini, and things are really bad for her right now because ipolo akasanayo, uyasho ukuthi washayisa ngayo. Akanamali akanalutho. They were even giving her donations. Bantu bamvela buhlungu laphana ku-TikTok ukuthi isimo sakhe sesibi, but some are saying ukuthi kungani yena ngalesikhani indoda emambela kahle bekaluka akhomba abantu ipolo yakhe every day, always flexing with her polo. Now people are saying ukuthi manje so uyahawulisa. You guys, kubuhlungu guys, kokuthi ubone umuntu seka down and out. Please do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you in the next one. I'm signing out. So goodbye.